Amerika ni ibicika ubu tuvugana abakuru b'ibihugu hafi ya bose bo mu karere k'ibiyaga bigari bamaze kuba bagera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ni tariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 2025, umunsi w'amateka hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Si ibyo bihugu gusa kuko ubwo ari n'umunsi w'amateka mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, ku Burundi, kuri Uganda, kuri Tanzania ndetse no ku gihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga yuko ubu Perezida Museveni wa Uganda yamaze kohereza umuhagarariye muri ibi biganiro ndetse n'isinywa ry'amasezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbabwire uburyo uwitwa Perezida Neva amaze gusebera imbere ya Donald Trump cyangwa se imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kera kabaye akaba yagiye ashaka kugaragaza uruhande ahengamiyeho rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yerekana ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange, ariko aramugira ati ibyo ntabwo ari byo byakuzanya ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo ntabwo ari byo turajwe ishinga nabyo. Ikigamijwe ni ukureba ngo ese ko hatangiye ibiganiro uyu munsi ari isinywa ry'amasezerano no kurebera hamwe ibyo byose bigomba gutangira rero gukemuka cyangwa se gushyirwa mu bikorwa, ukuvuga ayo masezerano muri rusange. Byinshi rero kuri uku guseba kwa Perezida Neva cyangwa se Perezida Vincent Ndayishimiye imbere ya Perezida Donald Trump n'abandi bakuru b'ibihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 2 kugira ngo banze ahure n'abarundi baba muri iki gihugu, cyangwa se kugira ngo anategure n'uruzinduko mu nyirizina rwa Perezida Felix Tshisekedi wagezeyo ku munsi w'ejo. Reka nze ngaruke rero mbabwira ibyabaye kuri Perezida Evaristo Ndayishimiye muri rusange, mbabwira ko gusa ku rundi ruhande wenda mu makuru akomeje kugenda anavugwa cyane mbere yuko twinjira kuri iyo operation. Reka maze mbabwire ko Washington Perezida Felix Tshisekedi na Ndayishimiye baganiriye mu muhezo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye rero w'u Burundi na mugenzi we wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo. Ibiganiro aba bagabo bombi bagiranye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Presidency y'u Burundi Ntare Rushatsi House ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye baganiriye gusa ntigeze ivuga byinshi kubikubiye mu biganiro bagiranye. Mbere ni ibiganiro byabaye mbere yuko amasezerano aza gushyirwaho mu kubona Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Aba bagabo bombi bagiranye ibiganiro byo mu muhezo mu gihe ingabo zabo iza RDC n'iz'u Burundi zifatanyije na FDLR zikomeje kurwanira n'umutwe wa AFC 23 mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Niho imirwano kugeza ubu ngubu ikomeye cyane, aho kuri wa gatatu rero imirwano ikomeye cyane yabereye mu duce twa Ruvungi na Kaziba, nkuko umunyamakuru rero wacu ukomeje kuba muri karagaca akomeje kugira bitubwira. Imirwano muri duce ndetse no mu tundi duce twinshi cyane two muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye kuwa mbere w'iki icyumweru. Kuri rero Ndayishimiye ari Washington DC mu gihe igihugu cye gishinjwa kuba gikomeje kubangamira amasezerano y'amahoro yo muri Kamena uyu mwaka, hari n'ibitewe no kuba ingabo zacyo zikomeje gufatanya urugamba na FDLR, umutwe w'abajenosideri. Abo amasezerano ya Washington ateganya ko ukwiye gusenywa, ndetse nayo nimwe mu ngingo ziza kugarukaho cyane no kurebera hamwe uburyo uyu mutwe ugomba gusenya. Byavuzwe ko uyu mutwe ugomba gusenywa kugira ngo u Rwanda narwo rubashe kuvana ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yarwo. Ariko bakimara kumva ibikubiye muri amasezerano, umuvugizi wa FDLR Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yatangaje ko batazigera bahagarika imirwano, batazigera bashyira intwaro hasi, bazakomereza kurwana kugeza igihe Kigali izemerera ibiganiro, ingingo u Rwanda rudashobora kumva na gatoya cyangwa se n'umunsi n'umwe muri rusange. Hanyuma reka mbere ko twinjira kuri operation mbanze mbabwire ko byifashe rero ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 ikomeje rero guhanganira na FARDC ndetse n'abayifasha. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kandi gusakiranya umutwe wa M23 niho ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Impande zombi zaramutse zihanganiye mu bice bitandukanye by'intara. Mu yindi mirwano kandi ikomeye cyane yasakiranyije kuri wa mbere tariki ya mbere ndetse n'itariki ya 2 n'itariki ya 3 mu masaa moya z'igitondo, impande zombi zarimo zirwanira rero mu gace ka Katogota kugeza ubu kandi kakigenzurwa na FC 23 bitandukanye. Amakuru yakunze gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko FARDC n'abayifasha ku rugamba bamaze kwigarura ku gace muri amasaha rero, kandi imirwano irimo ijya mbere cyane muri sheferi ya Kaziba nyuma y'ibyabaye ejo yiciyemo abaturage batatu b'abasivili bo muri kariya gace. Aha rero muri Kaziba kandi amakuru haturuka aravuga ko hiriwe ihumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'into, by'umwihariko ku misozi ya Butunzi n'indi Mwera, Chemba ndetse na Namabwe yo mu cyo kimwe no mu misozi miremire muri shoferi ya Bafururi muri teritwari ya Uvira. Kugeza ku manywa rero kuri uyu wa kane
imirwano ikomeye cyane yari kijyambere muri Katogota by'umwihariko ku musozi uri haruguru y'ikiraro cya Kamanyora gihuza Kamanyora ndetse na Katogota. Andi makuru akavuga ko kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu kandi imirwano yari gikomeje by'umwihariko mu gace ka Kamanyora, impande zombi zikomeje kurwanira kugenzura icyo gice. Imirwano kandi by'umwihariko yagaragayemo cyane ingabo z'u Burundi zarasaga muri Kamanyora zikoresheje imbunda ziremereye. Muri imirwano kandi makuru avuga ko izo ngabo zarasaga ziri ku butaka bw'u Burundi. Umunyamakuru wacu uri muri kariya gace uri hafi y'imirwano iri kubera avuga ko ingabo z'u Burundi zimaze kurasa ku misozi ya Ngoma ndetse na Kamanyora bombe zirenga 10. Hagati hari abaturage benshi bo mu bice imirwano iberamo batangiye guhunga binjira mu Rwanda, aho binjiriye mu Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Ari makuru avuga ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ziryamiye amajanja mu rwego rwo kwirinda ko imirwano iri kubera hafi y'umupaka yakwinjira ku butaka bw'u Rwanda kugeza amagingo aya ngaya. Nibyo bikomeje kugenda bigarukaho. Hanyuma ku rundi ruhande mbabwira ko Perezida Paul Kagame yaraye yakiriye ku meza amashinga amategeko batandatu mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anagira nabo ibiganiro. Abo umukuru w'igihugu yaganiriye nabo barimo witwa Senateur Mike Rounds, Rep Brian Mast, Senateur Kevin Grammer, witwa Senateur Peter Ricketts ndetse na Deputy Ronnie Jackson, Major General Trent Kelly. Perezidansi y'u Rwanda binyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko ibiganiro bya Perezida Paul Kagame n'abariya abashinga amategeko byibanze ku gukomeza gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu bikorwa by'ingenzi bigamije guteza imbere ituze n'iterambere rirambye. Perezida Paul Kagame kandi yanahuye na Senateur Lindsey Graham baganira ku buryo bashimangira imikoranire hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi zitandukanye zirimo kubungabunga umutekano n'ubufatanye mu by'ubukungu. Perezida Paul Kagame ari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabira umuhango wo kwemeza amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhango ari buhuriremo na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo RDC, ukaba kandi uteganyijwe kuba ku gicamunsi cyo kuri wa kane tariki ya 4 Ukuboza 2025. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe ugomba kwibura uyu umuhango w'isinywa ry'aya masezerano muri rusange. Hanyuma rero babwira ko muri uyu muhango uhagarariye Museveni nawe yitabiriye isinywa ry'amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vice Perezida wa Uganda Jessica Alupo yamaze kugera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari kubera umuhango wo gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya n'amasezerano agomba gusinywa na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi ku gicamunsi cyo kuri wa kane tariki ya 4 Ukuboza. Muhango ugomba kwiberwa na Perezida Donald Trump. Alupo wageze Washington masaha make atambutse yitabiriye uriya muhango mu cyimbo cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni utegeze yitabira ukomeje ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora ateganyijwe umwaka utaha mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 15 muri 2026. Uyu muyobozi rero ariyongera kuba arimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Joao Lourenço wa Angola, Faustin Archange wa Togo nabo bamaze kugera i Washington DC. Umuhango wo gusinyira amasezerano kandi ugomba kwitabirwa n'intumwa z'igihugu cya Qatar, ahakomeje kubera ibiganiro bikomeje guhuza mama 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta muri Kongo muri rusange. Ibiganiro idohana byo biraba, ariko kandi imirwano irakomeje kuko nk'uko makuru avuga yuko AFC 23 ishinja FARDC n'abafatanyije gukora ibyaha by'intambara. Iri huriro rya AFC 23 rivuga ko ibitero simusiga by'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, Bacanshuro, Imbonerakure n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ryibasira abaturage b'abasivili ndetse n'imiryango yose mirongo yose y'imbere y'urugamba byakomeje n'ubugome bukomeye cyane bukabije kuri wa gatatu ushize tariki 20 Ukuboza 2025. Mu itangazo rya AFC 23 yavuze ko ubutegetsi bukoresha indege zabwo z'intambara, indege zitagira abapilote n'imbunda zirasa mu ntera ndende mu kwibasira abaturage n'abasivili muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bishora aka karere mu mperuka nyayo. Ibisasu bya bombe bya tonato biterwa nkana kandi bidafite ishingiro ngo bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye nyoko muntu. AFC 23 irahamagarira abaturage ba Kongo gutaka ubuhamya ku bwicanyi bwakozwe n'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bisasu bituruka ku birindiro by'ingabo z'u Burundi birimo nibyo ku mpaka w'u Burundi bisenya amazu kandi bitana ubuzima bw'abaturage bacu mu turere dutuwe cyane cyane ikamanyora. Mu guhangana n'iki gitero gikomeye cyane ati dukomeje kwitegura rwose kurinda abaturage bacu ndetse no kubuza ko iryo hotera rikomeza muri ibyo bice bitandukanye. Iri huriro rivuga ko mubare w'agateganyo wabishwe n'ibyo bisasu byavuye mu Burundi byibasiye uturere dutuwe cyane muri Kamanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ari 4 bapfuye, 6 barakomereka barimo umwe Salomon Marikuza imyaka 55 wo mu gace ka Rugenge, 2 Isaka Musafiri na ufite imyaka 24 mu gace ka Rugenge,
gatatu Pierre Byamungu imyaka 12 mu gace ka Rugenge, gatanu Nema imyaka 23 agace ka Murengezi, gatandatu Anita imyaka 12 agace ka Murengezi. Nkuko amakuru yakomeje kugenda bishimangira muri rusange, byose biraba mu gihe nkuko nakomeje kugira mbivuga Washington DC rwose ibirori birahari cyane hagati y'u Rwanda na RDC. Abakuru b'ibihugu bahageze basesekaye bose bategereje kumva icyo Perezida Trump aza kubabwira, ndetse akaza no kubategeka bakaza gushyira umukono ku masezerano agamije kuza gusoza aya makimbirane hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. N'amakimbirane umuntu yavuga ko yatangiye neza nyirizina muri 2021 ubwo mama 23 yuburaga iyi ntwaro ikajya mu mirwano ku buryo bukomeye cyane ihangana n'ingabo z'ihuriro rya leta. Harimo abacanshura b'ingabo z'u Burundi, harimo FDLR n'umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abarwanyi bitwaje intwaro ba Wazalendo bakomeje guhunganya umutekano mu burasirazuba bw'iki igihugu muri rusange. Turakomeza gukurikirana rero nyirizina uyu muhango n'ibikomeza kubera muri uyu muhango uko byifashe, hanyuma turaza kugenda tubibagezaho 5 kuri 5 muri aya makuru yacu.